Кенешлер. Sizning barlig'ingizga yaqinlashib kelgan Yangi yil bayrami bilan chin ko'ngildan qoyilmaz qutlaymiz. Sizge selametlik, bak baxtlar, şadlıklar, uzun ömür dileymiz. Bugun bizning bayramga kelgan barliq qonaqlarga, avldoshlarga bizning hurmatimiz, mahoratimiz cheksiz. Yog'ratib ko'ngillarni barlig'ini nurlaymiz. Hem barlig'izga da baxtlar dileymiz. Kalendarның соңгы битеше, кабаланып атлый яңа ел. Эй яңа ел, битмәс саулык һәм дә шатлык куанышлар алып кил. Нурлар өстәп җиргә таңнар тудыр, җаннар тудыр, җиргә нур өстәп. Назлы язлар, матур җәйләр китер, йөрәкләргә илһам, дәрт истер. Yıllar günün, yıllar tanış bulsun. Aklansınlar kırken ümitler. Akkar gibi saf bilekler bilen. Yana yolda güzel yürekler. Her saatın, her minutun ilsin bәхеткә генә. Төкле аягым белән кил, һәр кемнең ишегенә. Kil yana yıl, ilge, ilge. Beyramlar, toylar alır. Yıl boyuna sevinmekten dağılmaz olur. Saklı, mülk yapın canlarga, gelizge bulsun işler. Kıyaşlı bulsun yükseler, yıldızlı bulsun işler. Рәхим ит изге сәгатьтә, яңа ел җиребезгә, түребезгә, муллык, бәрәкәт, тынычлык алып кил җиребезгә. Eski yıl ile üstüne kıyıp kuzulan çıkmanın, cihatta sanatlarının güzel gelin. Uni bir urgaç işitten yana yıl silip girer. 365 tavuklar min kuşa kıyıp girer. Йөрсен, әмма искесеннән яңа ел яхшы булсын. Көннәрегез гел кояшлы, дөньялар имен торсын. Кәсәләрдә шәрәф түгел, бәхетләр тулып торсын. Яңа ел белән, дуслар! Әсәдер кутбан sözüne Sıfatı Şakirati'ye reisle güzel bitkimiz çıkaracaklar. Hayırlı iş, hürmetli arkadaşlar, konaklar. Biz bugün aramızda ulaşıp 2021 yıl uzatıp 2022 yılda koşularda çevirdik. Naşı birge uzatıp 2 yıl koşulardan vakitte özellikle ülken olacak. Mesela yola yıla dilekler dilek planlar kurup gittik. 2021 yıl avul halkı için, avul gemi için bir umaysız yıl bu Turmasan da evet bir şekilde. Yoksa bir motor zor saçmalarına kelgeni, ondan korkar kısmına vakıta gitti şunaydı. Şunaydı. Yoksa şaşı vakıtlarında bir tane yağmurları yokturardı, bir yıl yağmurlar da almadı. Şaşı deyince kıştan teknikin hazırlıklı kalları, kalkırdan mekanizatörleri şaşı vaktinde teknikin bir patla yetmedi bir stop işletmeleri kontrol vaktinde. Bir şaşırı vaktinde şaşı bittik. Seminaları bittik, kulak renyonları kurtarıp bittik. Neydi bana yanından çıkışında koro gelip, esi balığı Müdürlükte uğraşayla değirmeli ülkelerine. Varsa jiyim alır 5500 üniversiteler başlar. Bu kurtun iseniz, evet 30 milyar anlatırlarına geldi. Otur algamız 16 üniversiteler. Bu başlamayımızda halk haberiyle mümkünçilik değirmeli bittiğinde imaların kışlar olduğunu bu günler değil, burası satı olacaklarını isimini alacaklar. Hürmetli avuldaşlar, eğitim ettik buna şu avul kooperatif kişilerine tanıştırdı bilen şaşı vaktinde şaşırmıştı. Şaşı Türkiye şehitli bana ufol, İmprapol kıyasanlı hem de üzerimizdeki tekniklerden bu vakıtlarına jiyip kalamaldı. Hem de bana bugün günde, bunun bildiği olama olsa da evet, mallarına kışlatıp geliyoruz. İyi kiler, buna kilesi yılını dış eşine hazırladı bir taraf edildi. Hürmetli arkadaşlar, buna 2021 yılının kıyımlıkları biz yigip çıktık deyip varlık şaşırdık geç yine eğitim alırız. Onlarla insan satıp çıkarıp şaşırdık geç yine eğitim alırız. Buna
için ülke tırşında girer. Bunda yıllar biz yine de bana 20 yıl. Agramın bulmuşlarım 21 yıl kısadı bulmuştum. Bunda yılda kurgan bir işte keşke orşular üstüp çıkıp oranmasın. Yıllar çok para geçmişler kötüymüşler. Ne buna her katsız vakit işlerdir ki ama işte kuru yıldan sana. İyi umuşlu yıllar geldi. 75 bin bir kuru yıldayım da 76 kapıda iyi zorlar rayonlar 26 liranda olan hareketlerden. Bunun yıl kuru bulanı, bu yıl bitinde bol uğraşacağı vardı. Şimdi buna özellikle uyuyoruz, что 22 yılda biz tamam bol umuşlu alırız. Hürmetli yoldaşlar, Ruslar Birliği'nin bağlamızdan, kooperatif işçileri isminden, nasıl yitip gelgen yama yılından, Şengümür'den oynantıklarına, kilesi yıl bizge, eyvet tabiat şartları, sağ, insan sağlık, sağ selamet olayım. Her vakitte de ilerimizde şartlık balkıttırsın, balalarımız puanlarıttırsın, biz onlarla puanlarıttırayım. 2002 yılda biz vardık, puanım kına yaşarga mısın? Varımızda da yama yılından Şengümür'den oynantıklıyız. Zor yapmadığına fırlansın. Bugün bizde öz yanına yaşasırsız inadı. Bardakiler aklardan kalın yurgan yarına, edip bildik zırdırlarga, beyler sanatına.
Yama yıllar bilen sizin kaderli dostlar. Yoma yıllar bilen. Yıllar tanıştığız ama izin sağ oturdunuz mı? Şatlık kuanışlar diye biz giydik Ruslarım. Oynağız, günügüz, bayram etiniz. Tıpış bulsun sizin her günügüz. Umumiyizge bir bulsun. Şirlemegіз. Eydəgiz dostlarım, şır-şır dirəyik deyib eyləyik. Beyləmini aşıb jibəriyik.
Nasıl yaşık? Islaşılay mı? Yaşık eli, yaşık. Mezgili, jile yanmayı, şefkatli, ıssız olmayı, yerden buğsuz onlarla, yazmışlar ıssız olmayı. Yeşil, yerden leşir, buzlar dumanlarla birleşir, varlığı bu geçimlerde birleşir, yancılı şartlı birleşir. Yeşil, yerden leşir, buzlar dumanlarla birleşir, varlığı bu geçimlerde birleşir, yancılı şartlı birleşir. Nasip olsun bölgelerde, durmuş burun derge, yeşilliğe, turizmge, kaptışır yeşillik. Yeşil, yerden leşir, buzlar dumanlarla birleşir, varlığı bu geçimlerde birleşir, cancıdır şanlı birleşir. Varlığı bu geçimlerde birleşir, cancıdır şanlı birleşir. Şimdi sarmaşın yemlerin, dağılıp ağlayıp demlerin, verip ağlayıp verirlerin, günlerin, izgillerin. Yeşil, yerden leşir, buzlar dumanlarla birleşir, varlığı bu geçimlerde birleşir, yancılı şartlı birleşir. Yeşil, yerden leşir, buzlar dumanlarla birleşir, varlığı bu geçimlerde birleşir, yancılı şartlı birleşir. Yeşil, yerden leşir, buzlar dumanlarla birleşir, varlığı bu geçimlerde birleşir, yancılı şartlı birleşir. Varlığı bu geçimlerde birleşir, yancılı şartlı birleşir. Kim attınız yeryüzünde, bulan bilsin tınışlı, Bişik'teki sabilarının yukuları tınışlı, yayıldı her yamadan, gülüp yılmayıp dursun. Sen nezarin Nurapa, yıldız güle gitmiyor. Oh
Скорый поезд Шатман-Палах, Уфа отправляется с третьего пути. Деревня.
Скорый поезд Шатман-Тамак-Уфа прибывает на 6-й путь. Thank you.
İdil boyu koyunlar. Sizge sağlık dilerim, başlık, şadlık dilerim. Senlere çığa reyse, jiz kılgıra onları.
Гиподинамия. Что это такое? Я от вас не скрою, нет. Это минимум движения. Всех надежд крушение. Это сокращение наших сокращений лет. Последний шанс судьба тебе дает. А ну смелей вперед. И зной, и дождь, и снег. Последний шанс тебе дает судьба. Да здравствует ходьба и ежедневный бег. Гиподинамия. Что это за птица? Это в пояснице бой. Тут не посмеешься, если разогнешься. То не разогнешься. Ой! Последний шанс судьба тебе дает. А ну смелей вперед. И зной, и дождь, и снег. Последний шанс тебе дает судьба. Да здравствует ходьба и ежедневный бег. Соли и одышка. Это уже слишком. Час промедлишь лишний, и нельзя беде помочь. Просыпайся рано, прочь скорей с дивана. От телеэкрана, прочь. Последний шанс судьба тебе дает. А ну смелей вперед. И зной, и дождь, и снег. Последний шанс тебе дает судьба. Да здравствует ходьба и ежедневный бег. Последний шанс судьба тебе дает. А ну смелей
Mongo odsunąć ile dobrana. No stój stało. Jest. Pisa? Jest. Jest. 101. 102. 103. Rodzana. Jedna kilo ikan. Oksan. Ой, дорогой, подходи, дорогой. Yıl kuşatının Türkiye sosu, ileriki yılda işini fakir yaşamını alıştırıp verdirmeyi, barıp olmaz. Hatta başka bir bütün varyantında bırakanlar, yukarı kışlığında hayvan onun bilen bıraktığı yaşıtıyla, bunları da yaratan bu oluşun bilmeyi, ihtiyacı bu anlayarak basıttırar, tanışlandırar. Nişit karşılarda, yanıyla. Yağın altından evimizde bulaşan simbolu alıp kırsanız eyler. Kıyalar neyse kurtardan işlerken buradan sağında yaptırar. Bu en küçük ve tuğla işarada bulutturar. Ünlü bize gelmez, kendini materyaldan işlerken evları. Yağın için büyüklüğüyle, öyle, dokundumanlar bilen karşılardan güneşiyle, yuvarız artık savuş yaratmayın ama iç yolunda bulunmayın. Yağın Yama
Яңа елны шунсайынча башлау үзе бер рәхәт. Шуңа күрә бәйрәмгә бераз алданрак әзерләнә башлап, юл сөйеп алыгыз. Яңа ел табырында ипле тактикалар булса, шулар яхшы. Кем нигез ярата? Монда шикләүләр юк. Ел узаты нигезләргә гел хәзерләнде. Яхшылыклары белән генә киткән безгә. Hayırlı iş hürmetlikler. Zörtüceğimizde 22. yılının bütün ongay sıfatların sanat kokteyi ve 22. yılda biz vayda bulunmak işimiz, şerhde bulunmak işimiz, pol sportsmenle bulunmak işimiz. Buna şuna akıllımak gerekiyor. Benim ilk özümün şeratında sizde özümün isimimden 2022. yıl ile kutlayışlar. Şu 22. yıl hemmemizde de vayda rahat almışsın. Balalarımızın şartlarının ilgili bulup, mağdur gayeti, farklı olup, silminler minsinler birbirimizi anlayıp, topkan mallarımızın beraber olup, mağdur gayeti yaşarga nasip etsin. Halk sınanışlarına dayansak, sosyal ticaret ayı bitinde, Eylül ayına doğru geldiler. Şimdi Allah'a şükür diğer ayında Şuşulayıklarda bir yağdı, Eylül ayında Şuşundayım. Bir grup yağdır yağıp, bizge Allah'a Teala bol umuşlar bilsin. Şöyle insan sağlıcıyı bağlayıp, üzümüzün rızıklarına nasip olurga yazsın. Яңа ел белән хөрмәтле иптәшләр, тазалыклар, шатлыклар алып килсен 22 ел. Исән булыгыз, сау булыгыз. Аллаһы бирсә 23 елны каршылаганда да тагын шулай очрашырга насыйп булсын. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт.
Mine gittim. Kuyar kutu var mı? Var. Kötü bir geldi. Yani yoksa bu neydi bu? Mine dokumenti de var. Dokumenti de var. Dürüst. Çuşlu. Biraz sırtı ayağını astım. Sırtı asıl da unutmadın. Ne şimdi neydi? Vardır ne? İzleyenler şey geldi kulağa. Hayır, buyur kurtlar bulmaz mı senden bir tanesi ya bu işler ne şekil geliyor? Münaminetten Kudağı ikramı. Meşemetten şu kadarın ikramları alıp Kudağı minaminetten yok aksiyalar tuttuğu sorduk santiğine bir tür işlere alıp koymalıyım. yara maybaylarına gidiyor. Bu tarafını bir ortada bırakırsın. Eyle kulağı. Koymak yaratasın mı? Kıstırı yaratasın mı? Digeçtin. Min kıstırıyla koymakla manıp koşarga yaratan dibetlerdi. Min de şunun bu tavuk bütün koymakla koşulmalı. Süzmesin. Yok. Yarım yere. Bütün günde biri aşağıda bunu bilirler. Bunlar bilirler. Dilimizi kalıyoruz mu? Dilimizi bozdun. Vardı. Bu ses ne? Zerreket boğazda yok, dilimizin de yok, kamsitte niye dilimizi geliyor ha? Kadın onun da şeyler mi? Ben yokluyum mu ne? Yokluyum. Barakallah, bir de buna dilimizin kullanı. Eyle kulağı. Şimdi muhtardan yatırsın, bu çiftten yatırır. Yok. Ne ortağa falan yok ne? Tünü buyu yürü kırgan kalyatır var. Ne? Kırgan ne yapar? Buna şunda kırgan. Ya, uzun bilen yanımda ne yapacağım?
bulanlarım, bayıklarını araştıra, yaman yol bulanları, burandılı sahnede antıda. Sağınırsın hadi din yollarını. Gerek sınırlı. Bilmiyorum,
izin kaldırıp kaderine de istelikle de vakıgalarına bir ekmek alıp sizinmişe tuttum. Kilesi yıllar elbet olsun yanları, sahnede Hamide, var bulsam karalmam. Sen o sana var bulur
Buranın kızı Başbabay, kuydu güne Türkçenin kanatında kudurun gelgen bir balay. Ulumanların bir kuş salsa, Başbabay'ın bu bir balası. Bildiğinde İzge'ye giderdi. Bu balay bir yazman yaması. Biz bir yama yolunu küttük. Bizge kendi işnesin. Bir yama yıldızını dağıtlardan, şatlıklardan mahrum etmesin. Rahmin sahne kırına. Yamayın. Yürekli başkanlıklık, tanışma olsun ilde. Yollaşsın yüzler bilde, kum yerinde kuyaş olmaz. Rahmetli şarkılar Yanayım bulan, yanayım bulan.
Шуның белән безнең әзерләнгән концерт программабыздан карап торыгыз зур рәхмәт. Шушы юлны оештырырга ярдәм иткән спонсорларга зур рәхмәт. Лего магазинының хуҗаларына, Кызлык магазинының колхоз Вердебрат, Смира Панитки собрали. Ну, шуннан әйтәсем килә, икенче январьда балалар өчен утренник була. Шушында, пожалуйста, балаларыгызны үзләре килә торганнары, бәләкәйләрне җитәкләп алып килегез, аларга бәйрәм ясыйбыз. Ядырмы балаларга? Шуның белән киләсе елларда тагын да бер жазма, рәхмәт теләп, Узатларыды инде, яңа еллар әйбәт килсен, безгә яңгырлар яуып торсын, ел дә вакытында исә, яңгырлар вакытында яуып торсын инде. Сау булыгыз. Boşlamalı bulvar
Мына біздің Исламол егеттері мында келіп сыққанар біті концерт қораға. Концерт оқшаны ма? Неге те оқшады? Құранығыд ма, башаны? Концерт оқшаны, но бәдәні не? Одағына келіп еттегенде. Потому что қайтып ете үлгәш алманық. Одағына келіп үлгәштік сарауны, хотя бы. Қой хеқларын қайтып үлгәш мәне кету? Қой ерақтан мәне шулай? Нижневарскийдан. Юл ярақ, юл ауыр. Сібірияқларынан шоңа қайтып қайттығыз ма? Машинадан қайттық. Юл ярақ болғаз, қайтып үлгәш алманық. Мұна хотя бы ұшы последний моментларға келіп үлгәштік енді. Шондай ғана не берәбідінді. Бірге қайттығыз мәне? Yok. O aldara қайтты, мен артара қайттым. Разный юлларда еребіз. Мына біздің башқы дегеті бітіне шатманда түпіленген көп миллионлар яшап етар. Несек ауылда яшаулар? Шатманда міне? Әйе. Шатманда яшау. Мұна деген, бүтін шатман кісілерін біліп еттім. Біздің исламлы әр бетінде тек етмейлер, шулайтып. Құрлық көрхетіп, шатман қырларын кәләш етіп алып, бірге яшап етілер. Шатман қырлары, матур қырлар, шайып қырлар. Біз Исламлы ондап тұрмайды, гүлді барып қайтып ерейбіз. Шылай болсын, иншалла, қайтып ерейбіз, келе берейбіз. Несе ғойлады, мына ғойла бар бітін ертеңі біт өтір? Несе балалар бар? Менің 2 бала бар, малай менен қыз бар. Несе яшылар олар? 8 яш қызғақ бұлды. Кім есімді? Неді есімдер құштағып? Элиза менен Данил. Аллах шүкір, әйбет кіна, все нормально. Тимур болды мәлу? Тимур есімді егіт мәлу? Тимур Аи. Ненде таныш сестренка двоюродная. Сестренка? Нет, меня не снимать. Яра инде яра. Историясын айда. Мындай елы құсақларға үлгәшкен халу қайнада білішіп кетті. Кім бұл әлі бұл есімі кет? Хабибулина Азалия Редиковна. Бұл племянница была? Шулай міне? Мында шатманда концерт құранығыз ба? туысып. Нет, мы только что пришли. Мектептен еще оқып. Студентка. Я уже отучилась. Отучилась. Я дипломированный уже человек. Азаля. Азалия Редиковна. Хабибулина. Азалия Редиковна. Все. Давай. Здесь Шатмандамаки. Оқып шықты ойнына уже. Мында шатманда. Понятно. Тимур, менің қаллар несік? Мен қаллар тұрағын о. Мен хені көрген жоқ бәйді давно. Сібірді? Қотаяқлара еуғалып кеттің өтін шулай. Ямал, Кагалым, Урай, Вишуттымен несе біріні. Нефтеюганск. Беш полностью өттімен верен. Шулай деп, Сібірге барып тумып қойтағы Башқыстанға іріге қойтағы. Не бетімді уже? Әй, шулайрақ бұлайын. Мылияқ барып сөйтігі еларақ бетті, өйде өзінің. Мұндағы суық екінші түрлі әршуетсі Сібірде қарағанда. Мұнда Сібірде 40 болса, мұнда 23 болса бізге нық суық бола уже. Бұлай ішлай берейді, нормально, все нормально. Бүтін Исламул ауыларына, бүтін туған елларға сәлем. Менің каналларын құрап тұрасыздар енді мына Тоқан Хегін сыйлығы қоңғы елкана қойдым көрдіңіз ме? Постоянно Истанбулский носыға постоянно қарап тұрам. Ярар, рахмат. Мына біздің кәріш кияуы. Bir xəllər yaşayıb yatayken. Sen sağ ol пока. Birden bir. Коронавирус bilen edrekine yolga çıkıp bulmadı. Потому что mala tığını перевірку etmedik. Şundan sonra ötken, ну яңа елдан соң қойғалам ішке. Таркасалиға. Понятно. Қотаяққа? Таркасали. Яман. Гопкинский. Өлгеқларға оқдар. Шунда бұлды рашид. Молодец. Неше елінің қарсы бірді? 20. 20 ел. Выслугаларға сығып үлгердігіз мәлі? Жоқ әлі жоқ. Тағын 5 жылын өшсәрі керек. 25 керек не сөйтіге? Шуңа көре әлі... Оны хегет деп ішіткенім. Смотря на нейді іштейтін вредності бойынсайынды. Скорость Алла өрті сағавыд. Шағара тейшбеден де нешік тазалық керек. Галын тазалық керек. Айрат. Яра, зор рахмат едіге. Так, кіріп істегі қонақтардың кейттерін біліп кетейік әлі. Так, вот тут шатманский молодежь радуется новым новогодним празднику. Ну-ка, давайте-ка познакомимся новым молодым поколением. Как вас зовут, красавица? Айгиз.
Ну, кімнің малайы, кімнің ұлы балаһы? Айгиз Рүстем малайы. Рүстем малайы. Фамилияға? Саяхов. Саяхов. Мәктәпләрем оқып бітті бит, не бит, студенттар не бит? Студентлар. Елка ұқшанымы, құранығыз ма? Ұқшады. Шулай йылда қайтып үлгершәйсіңіз? Үлгершәбіз, конечно. Может, бәлкім өзіге де қатнашқансыздар? Жоқ, қатнашма. Не олай ялып тұра? Әлі. Разнообразить надо бит? Вақыт болмады қатнашырға. Мына йылда дейін қарайбыз, нешептір келгене бір түрлі артистлар ғана выступать ете башлайында. Яшарының қатнашылығы керек өмінді? Керек. Нендей хүнерлерге оқып үйаттабыз? Старший техник. Болып шығам енді оқып өткәш. Немәкей? Строитель болып оқим. Строитель. Стәрілді. Понятно. Несенсі курсларда? Үшінші. Үшінші уже? То есть сіз уже 20 яшардан озып кеттігі дейбіт? 20 яш толағына. Толағына? Толағына. Ну, студентский ғайла құрға ойламайсыз ма? Жоқ әлі, ерте. Ерте түгіл, әлек бабайлар біздің 12 яшта үйленішкендер. Так что ойлағыз, СССР вақытында студенческие семьи были, білесіңіз шуны? Вот. Ярат, зор рахмат сізге. Так, мынандағы ұялған, ұялсан ғана халу қайларының қауып етіп, кайфтарын біліп кетіргейіне. Нешеп ұялылар екен олар шулай, шу қатылым, ұялсан қызлар екен, ва? Мына біздің Шотман яштары танышып кетейік әлі, мына байрамға келгендер нендей ой-хистер менен быйыл яңа елны қаршылайлар екен. Анышта өтейік әлі өзіңізден? Я такая-то. Айдайды? Саумысыз, менің есімім Фенисе. Бірге басты, басма-қасмайды. Әдірі бір-екі өз айтып кетеді мына эфир үшін. Нәрсе деп өтірге? Мына, елканы қарандыңыз ма? Бик матур шыршы қойғаннар бұйыл. Не бит, настоящий елка deyerler. Қорадық, бик матур міне. Опалар молодцы, әзірленгеннер, өзлерінің вақытларын бөлгеннер, һәм шушылай ауылдағы ауылдашлары үшін матур концерт қойғандар молодцы. Һез әле баяқтан студентке болып үйретмейді? Біз әлі студент. Біздің азақы 4-ші курс, біз Уфада оқимыз, авиационный университетта. Өзіңіз кім болдығы да? Тағын бір тағын? Менің есімім Фенисе. Бұл менің Ахметова Фенисе қызым. Мен Мулабаева Гүзәл Рафис қызы. Мына видеода көрдік бітін сіздің әлекі съемкаларына. Анықы девушкеда 9-6 года көрдіңіз ме өдігеріне? Ол менің обойның классташлары. Біз анда әлі, бізге 6 яш кіна анда. Сізде студентка ма? Баяқларда? Мен Фенисе білен бірге оқимын, 4-ші курста. Нан эфиоклары нисек акклиматизировались? Енді кірләп 4 ел шадыки. 4 ел? Мына СССР вақытына бітін бітінде нейді? Студентский семьялар құрғандар, хәден ойларға дейік ма шындай? Әлі ерте әлі, біз әлі еш болып қалабыз оның үшін. Біттес, 4-ші курс болғасы бітіне орды? 1-2 елдан ойлай башлайбыз енді біз аны. 20 яшта болған болғасы бітіне орды? Бізге әлі 20 гына толды. 21 ері. Ну, математиканы шутлай біләз? Уақыты жеткәш барысында болыр. Қошқаз 22 яш болайды. Ладно. Мына 22 ел Гүлбарыс елі деген бұларытында нендей кайфтар мен, нендей пландармен қаршылайсыз? Планlar зор енді біздің. Әйе. 5-ші курс, 5-ші курсқа кіріп кетірге, Әйе. финишный прямойға сығырға ебі? Әйе. Нәқ шулай. Менге диплом язырға, Алла берса диплом алырға. Оңышлы ел келейінді. Алла берса. Әне бұйыл мұна концертта қатнашмына, мұна студентларының активнасы етішмейні шәпті. Концерттара қатнашырға. Әлік мұна ғори-пой прямо серташып тұраларына. Біз оқимыз бітейін осыдан 29-на қатылы оқимыз. Біз бүгін қойттық, кешкенегіне әлі қакрас қойтып, шәй іштік та турымында келдік. Өздері шоқырсалар, может быть. Құрып керек мейт, мұнда флешканы тығағында аппаратураға сығып, уже ерлайда башы. 2-ші жылға болыр. Алла берсе, бірәр бейрам үтшілер біз әлі өзімізде. Яраты, Шотман халқына не терләклеріңіз бар мұна? Халыққа. Бірден болығыз, бірге болығыз. Концерттарда қатнашығыз. Әйе, концертны қорарға хотя бы келегіз. Әйе, ирнебетлар бітер бұлай. Әйе. Зрителер бегерек әз болды. Ярат, зор рахмат сізге. Өзіңізге зор рахмат. Так, мұнда бір бәлкейіні қазаққай бик активны телефонда неме кәдір новостарын қорап ята, уже бүгінгі елкалың фотоларын выставлять еткен шекелі. Танышып өтіп кетейгілер, кім балалы біз бірдің? Зарина. Кімнің қады балалы Шотманда? Рәзиленің. Рәзиле, Тураевалары, ебет?
Так, бұл бітін многодетный семья. Турайбаларың несенсі бола қабыласыздар? Үшінші. Үшінші? Екінші. Екінші? Шулайтып, братышкалары қорап тұрады бітінде, олардан болғас бітінде. Тезде қатнаштығын ма концертта? Әйе. Кем болып? Ненде рөлда? Бейдік. А? Бейдік. Бейдік еді міне? Ай, тадық батошкына сақтығыл біт, әлі біт? Сақ қана музыка ғана подвело, е біт, әйе? Ярар, зор рахмет. Міне, 22 сыйларына нендей кайфлар менен қаршылайсыз? Несенсі класста оқисыз әлі? 7-ші. 7-ші класс. Нендей оценкалар менен? Екінші серіктарын тамамланығыз? Ударница. Ударница. Дүртлері көбірек ме, бешлері көбірек ме? Дүртлі. Дүртлері көбіректері. Ну и то хорошо енді, ярар. Шунан тоғандар бетінде тоже оқилардыр енді, я? Мына ислам Айшотман мәктәбі несек соң? Мына біздің Истанбул мәктәбі үй болған бет. Тәдіге шындай мәктәп ябаласақ деп әйтмейлер ме келесекті? Оқушылар әдмәлі, или көп ме қалды? 32. 32? Ну, средняя школа не дейді? Или 9-летка қалдырар ма? Мына сенің тоғандар ма? Мына комиссияны малайым? Так, мына күтіп тұрады? Мына комиссияны қадақайлы, таныстырып өтелі? Әйде познакомимся. Вот хуликан қадақай. Ярараты дұрахмет сізге. Шылай инелеріңізді қорашып, туғандарыңызды концертларда қатнашып тұрғыз. Концертшінің есімі кім болайлы? Эльмира? Альбина. Альбина. А фамилия? Халитова. Кім? Халитова. Халикова? Халитова. Халитова. Нешенші класста оқисың? Бірінші? Төртінші. Олар ма? Билетна. Не деген молай болды әлі? Дильшат. Так, а фамилияға? Загидулин. Загидулин. Дильшат. Девет, кімнің? Папин. Молай была? Папин. Как твоих родителей зовут? Мама Разиля, папа Юнус. Ага, Юнус. Тебе сколько лет у них? 6. 6 лет. А ты по-татарски уже не понимаешь, что ли? Понимаю. А не татарский говоришь, мейтин? Я вот трахну. Некоторые слова забываю. Бәттәс. Татар тілін ұмытыра ярамай, тем более инең менә нисәйлар менә сыныпта эшләй. Татар тілін мақтатыштыра халыкка битендә. Шуннан, как Новый год? Ребят. Ты какой класс заканчиваешь? Бірінші. Бірінші классқа бардың міне? Ну как, мәктәп оқшаймы? Мәктәптәге елкалар үтті ме әлі? Әйе. Қасан болды? Кесегенек ме? Иртен. Бүгін ебет? Мәктәптің өзінде болды ма, или мында болды ма? Мәктәптә. Классағыда несе оқусы бар? 6. 6? Несе малай, несе қыл? 4 малай, 2 қыз. Оқытушылар кім? Ресен опа. Фамилияға? Білмейм. Білмейді ме? Ресен опа. Понятно. Не, міне бірінші класста оқығанда еңбет тақсынайда сығып ердай аласың уже? Не шығырларына күйлемейін? Песню спел бы, стихи читал бы, а? Бар. Айда күйлейләсің міне бір шығырына? Новогодние сюрпризы нам готовит Дед Мороз. Даже елку он не злился, нам в подарок он принес. Елку мы скорее украсим, шарф, лапушки, конфетти. В хороводе дружно спляшем и прочтем свои стихи. Пусть исполнится желание, верим в чудо, волшебство. Пусть исполнится желание, веру в сказку. Новый год приносит праздник, веру в сказку и добро. Вот молодец. Длинные стихи, четко читаешь, молодец. Вот так держать. Спасибо тебе. О,
Саумағыз. Міне Исламул егіттерді келіп комитет таныстырып өтіген әлі кім болады әлі? Газизов Тимур Забирұлы. Болды, рахмат. Дискотека көруге келдім. Концерттің қараманыңыз міне? Концертный елдерді қораным. Олай болғандар. Блогер, тот фанатик. Бұл қазақай өрнеге интервью берді. Молодцы. Папарацци тут, популярность, грубо говоря. Тағын енді ехудлер айтырға. Енді тілеклер менен мына яңылға келдік мына. Ең яқшы тілеклер менен гына айратабыз. 2022 ел Арслан елі деген бұлар ретінде ырылдап нық асылы болырға келішілер ме? Или Главное, паникаға берілмәске, әйбәт кіна еріге. 2021 ел біткен бітін нық экспериментальный коронавируслы болды. 20 ел тоже шылай болды енді ол. Выживаем как можем. Әліхен бит әлі какой-то эвакуациялар болып үлгерген, бит анда ушепный. Бізді күнде эвакуируют. Юқларға да бермейлер, ұқырға да бермейлер. Нешенсі курста оқиды әлі? 4-ші курс. Нендей профессия бойынша енді қазір? Проектирование технологических машин и комплексов. В УГАТУ не поступайте, пожалуйста. Такая дичь. Яра бұл да айратам. Яра рахмет едігі. Так, мұнда мына біздің шотман ештері отыралар. Танышып өтіп кетейік әлі кімдер екен, кімдердің балалар екен? Рахмет. Кім болаға? Керек мен. Мұна қазір қайман танысып кетейік әлі. Кімнің қаза бола екен бұл шотмандағы? Ұялған балалар біті. Айдағыз. Шотман егіттері менен танышып кетейік әлі. Нендей ұхистер менен концерттар қарап сақтылар екен. Кем боласыз? Данил болам. Данил болам. Кімнен кім? Фамилия, кімнің ұлы болам? Хакимов Данил болам. Так, отаяғыз? Алмадым. Отчество, полностью айтты. Хакимов Данил Дамирович болам. Так, студент? Жоқ. Школьник? Школьник. Қайда оқи береді әлі? Шотман мектебінде. Шотманда нешінші класста? 8. 8-ші. 8-ші класс. Мына несек оқулар мына второй четвертар ненде асықлар мына тамыланаған? Итоги? Әметтері де бар, әметтері де бар. Еш бар. Шайтып, шотманан күнде жүріп оқиын дейбет? Қиын түгіл ма? Мына күнде ертен ұқтырып кетіп? Қиын да бола, қиынсыз да бола. Айшап шотманын өзінде оқымайсыз? Оңымам. Шотманын өзінде оқымайсыз? Еллерге жүрейсіз? Шотманда оқиды бі? Мен бит еллерге жүрті әркен деп оптараным бет мен әдіне. Понятно. Шынан мына концертларны қаранығыз ма? Башаны қаранығы ма? Ұқшады. Ұқшаны ма? Мына нешеп ештер бек хирек қотнашалар ұшында концертларда ұялып тұралар о? Білмейм осына. Не білмейм қатмашмана? Сығып бір шиғыр хүйләхің от души. Халықның көңілі боларына. Надо участвовать, давайте активно включаем. Яра, мына 2022 жылға нендей тілеклеріңіз бар Шотман халқына? Yollarını yasasınlar, evet direkt. И utlарını qavuzğan için bik rahmat. Olda yaqtıraq buldu. И клубны көре başsınlar. Яшәргә, чтобы где отдохнуть деген, да? Каникулда особенно. Һәр күн буш үтмәһен инде ул. Яра, рәхмәт безгә. Менә тәлкәре сөйлә. Нинди егетләр икән? Мин инде 1.90-да бигрәк егетләр басып тора. Кем була? Будаев Руслан Венерович. Кем? Будаев Руслан Венерович. Так. Студент? Кайдан аякларда укый беребез? Старлыда. Старлыда. Нинди профессор хайланагыз шулай? Немәгә укыйсыз инде? Сварщик. Так. Практикалар үттегез уже? Бер ел, моңгы ел укыйсыз инде бит уже? Так. Диплом нинди темага укыяласыз инде? Али югалы. Хайлан уже бит тема обозначается. Мин дә мала бит укый берем уже. Так. Шулай укулар нисек? Кыйынмы, рахатмы? Әйбәт.
Şundan дальше был колледжden оқып біткәс, ортабанға планданысек. Вузларға кіребіз, мейлі армияға кетеміз ме? Армия барып кетеміз, все-таки. Қазір бит советский армия рәтләре бар, білесіз ме шуны? На бірінші жылында советский армия на базе достав открыта. Не российская армия, а советская армия бар. Білесіз ме шуны? Шуңа советы шунда барға. Шунан Turmuş planlar mı ne? 2022 yılga nindi planlar mı ne? Ortaban ömürlerge. Armiyalara barıp etkas, dalşı buzlarga kirgeme, işe kirgeme. İşe. Trotmanın mı yortlağı bitmesi Sibir'de işleyip, hedin planlar nesek? Başkıstanda tüplenirge? Başkıstanda tüplenirge mi? Nişek olma. Başkıstanda tüplenirge uylayasın eyleyiz. Sibir yaklarına sık bitirge uylayasın mı? Шотман халқына 2022 жылда нендей тілектеріңіз бар? Бүтін әйбат өтсем күндер. Все. Рахмет бізге. Міне біздің артисткаларымыз уже сейсіп отырлар, итокларын үйхаған адыр бітінде. Әдегеделі әр бірі біз ұшы байрам тұрында бір-екі хүзген әйтіп өттәйі келі. 2022 жыл Юлбарыс елін нендей кәйіктермен қоршалар екен біздің артисткалар? Әдегеделі? Кім бұла хеді? Айсылу. Так, концерт ұқшаны ма? Ұшаны. Кім болып кейіндеген? Әтәс. Әтәс болып? Әтәстен тауышы ішті ме? Кекерекок. Понятно. Дальше мына біздің стайлистка бұды бітінде, қоншындай келі. Зрителер үшін әйті бітірі керек. Кім болып? Мен Әлфизә болам. Хөрмәтле якташлар, хөрмәтле милләттәшләр. Яңа ел белән сезне тәбрикләп үтәсе килә. Менә бүген бит без бәләкәй генә концерт оештырдык. Рәхмәт килгән халыкка, Шатмантама халкына, күрше авыллардан килгән кунакларга. Яңа елда һәрберегезгә инде сәламәтлек, яхшы кәеф, уңышлар теләп калыйсы килә. Рәхмәт. Программаға бик бай болды, әйбәт болды. Конечно, директ менә һәдән операторлар юк, регуляр шоуына юк. Шулай, шул этлек. Җегетләр килегез безгә, менә Шатмантамак авылында аппаратура бар, операторыбыз гына юк. Кызлар беләдер, может, көен белгән, рәтен белгән. Кызлар җегетләрне көтеп калабыз. Баянысы булган бер-ике Ишемсез. Менә бик матурлар. Мин Халил булам, шу авыллар инде. Кадыров Халил булам. Әле мин художник булып эшләшәм да, хәзер хәзерләр менә икәүләп менә артистлар белән җыелып, менә әзерләндек. Бик матур гына килеп чыкты, үземә дә шады. Рәхмәт. Менә сезгә килгән өчен туры рәхмәт әйтәм. Менә үткән ниләр карап тордым, менә 20 ел элек, менә күңел булды, менә үзем яшь вакытларын күрдем. Рәхмәт, менә Ойрат, менә шулай төшәсең. Сездә уңышлар ае. Sizge barızla... Kitapta da şeydi, bunda da şeydi. Biz soğuk saktığız bitmiş. Рәхмәт, менә төшәсең, менә карап торып приятный, конечно, менә баян уйлаганда карап уйнадым монда. Рәхмәт, халыкта менә берәр ничә күп еллар үткәч, Алла берсә, менә шул рәсемнәр барып карага ясын. Рәхмәт. Benim başlanıp atlatılan artistka bu Turay'a varasılar. Tur yıllardan atla veriyor. Нәрсә дип әйтергә инде, моны бөтен аламалык иске елда калсын, бөтен ширләр, ниләр, яңа ел, яңа биттән, чиста биттән башлансын, шатлыклар белән генә, куанышлар белән генә. Менә шулай киләсе елларда да клуб сүнмәсен, шулай эшләп торсын, кызларыбыз җырлап торырлар. Барыгызга да тазалык, сәламәтлек. Шын күңелдән яңа еллар белән котлыйбыз. Һәдән гәрләр, конечно, һәр вакыт яңадан яңа йырлар тора. Тырышам инде шунда. Һәдән бит напарница, бер-беренә аерылмаган. Аллаға шүкір, менә Рәзиләгә ияреп шушы клубка йөри башладым. Шатмантамак авылына килеп, Лилия булам.
Сезне барыгызны да килеп җиткән яңа еллар белән котлыйм. Тазалык, шатлык. Шушы клуб эшләп торсын, шушында күңел ачырга язсын барыбызга да. Мин Баширова Роза булам. Шушы Шатмантамак авылында инде бик күптәннән яшим. Шушы культура учагына от всей души теге урысча әйтсәк, йөрергә тырышам инде. Авыл җирендә инде әллә ни ул кадәргем сайланып йөрерлек җир юк. Менә шушы культура учагын сүнмәсен, сүрелмәсен, халыкның күңеле булсын дип, кулдан килгәнчә инде тырышабыз инде. Бу 2022 елында каршылаганда никтер күңелгә бер төрле сагышлы да, курку хисе дә бар иде инде. Ничек үтәр бер төрле мәнер булмагач инде күңелемә дә кыен булып торды. Но инде үлгән артына үлеп булмый, яшәргә кирәк дигән уй белән инде менә шулай бүген дә катнашырга туры килде. Үземә инде булай ошады ахрысы инде, тем более инде менә Киреев Айрат та шулай төшереп торгач, инде шу хәтле күңелләр күтәрелеп китте. Минең инде үземнең чиратында шушы кызларга зур рәхмәт әйтәсем килә. Әйткәнне тыңлап, менә шулай матур итеп, вакытында репетицияларга килеп, үзләренең һөнәрләрен күрсәттеләр. Безнең ширше инде башка җирләрдән бик алай начар булмагандыр дип уйлыйм. Программа бик бай иде, кызлар сәләтле, тырышлар. Мин инде аларга һәм шулай ук Шатмантамак авылы халкына шушы 2022 елда тик бәхетләр, шатлыкларга гына төренеп, матур итеп, мул итеп, үзләренең сөйгән ярлары белән парлы булып, бер-берсенә терәк булып, бер-берсенә кирәк булып яшәсеннәр иде дим. Ходай Тәгалә аларны сәламәтлектән аермасын, байлыгын да бирсен, барлыгын да бирсен, бала хәсрәтләре, бала кайгылары күрсәтмәсен. Мин аларга гел уңышлар гына телим. Халыкны яратабыз, без аларга хезмәт итәргә тырышабыз һәм хезмәт итәбез дип уйлыйм. Сәламәт булыгыз, хөрмәтле иптәшләр. Һәммәгезгә дә зур уңышлар юлдаш булсын 2022 елда. Шуның белән сүзем тамам. Рәхмәт. Берек матур сөйләсәң. Не пропьешь. Безнең бит менә шамара беткән артистка бар менә тагын. Шамармаган әле, шамара башлаган гына. Начало гына. Перспективы. Ну, шуша Ярлары үзгәртә мотордан еще да моторы сыга башлады менә күреп тора. Әлегә архивларны карайбыз да. Шуша авылда туып үсеп, шуша авылда яшәдек бит инде гомер иттек матур гына. Хәзер пенсияларга чыктык. Тик ятасы килми. Дәртләнеп, бөтенебездә дә яшәү дәрте булсын. Шулай клубларыбызны битермичә, катышып, үз күңелләребезне үзебез күреп, матур иттереп, ял иттереп, һәман йөрергә бер урын бар. Шу барыгызны да яңа еллар белән котлыйм, исән сау булып. Халык күбрәк Талантлар. Талантлар авылда юк түгел бар. Улар күптән куркалар. 95% күпме генә кеше. Җырлый торган кешеләр дә бар, талантлар юк түгел инде ул бар. Менә катышмыйлар, йөрмиләр. Ну, хәтта касып карасы хәннәр. Шуның күлпәнәйләр. Үкенәләр алар, яңадан үкенәләр. Яңа еллар белән. Менә телевизор әйтеп китәгез менә. Мин Син Рәйсә, мин Конакина Рәйсә булам. Барыгызны да яңа ел белән. Мин Ахмадуллина Хәмидә булам инде. Беренче тапкыр катнаштым менә. Рәхмәт сезгә зур итеп. Коллектив әйбәт, яхшы. Рәхмәт. Яңа еллар, яңа шатлык, куанычлар белән килсен. Барыбызга да сәламәтлек, тазалык, озын гомерләр, тигезлекләр булсын. Иптәшләребез, тормыш иптәшләребез белән бергә яшәргә булсын, исән сау булып, балаларның игелекләрен күреп, исән сау шатлыкларын гына күреп яшәргә булсын балаларның. Барса кешеләргә бәхет, шатлык, куанычлар алып китсен яңа ел. Ой, каян шомарсаның?
Юмор жанрында. Так. Шушы Шатман Тамак авылына 27 ел элек келін болып түшкен Усман кызы Фәрида болам. Күрше ауылдан бәләкәй генә Шулпан авылыннан. Шулпан авылы югалып калган авыл түгел. Әлеге вакытта кешеләр әзәйсә дә бик күренекле кешеләр, Магазовлар, Нукмановлар, бик күренекле, атаклы язучылар шул авылдан. Әйтәсем килә, шул Азат бабай дип йөртәдер. Менә мин бәләкәй чакта Магазов Азат бабай безгә кунакка кайтадыр. Ул шигырьләрен сөйлидер. Җырларын җырлый, теге токмаклыйдыр. Мин шуның нигенә биидерем, үземчә кыйланадырым. Шул заманда да төшүләрдә дә булса дигән. Төшермәгәннәр. Но күрәсең шул вакытта әзрәк күңелемә кирип калгандыр инде, әзрәк клоун не бар инде үземдә. Аллаһка шөкер, 21-нче елна бик шатлыклы ел булды безнең өчен. Балалар квартира алды, нәнәй булдым диярсең. Алла бирса 22-нче елда да шундый гел шатлыкта гына, куанычта гына яшәргә булсын. Бала кайгысы күргә язмасын, парлы канатлар парлы булсын, ялгызларга табылсын. Бергә булыйк, тату булыйк, бердәм булыйк. Шулай гына яшәп була. Рәхмәт хәтер сүзләреңә. Министр культуры Зөлфәҗәгә бирәгәләр. Бу кадәрле министр дигән телләрем күрмәлеп китте. Бүгенге кичәдә мин иң беренче ысың күңелемнән менә шушында утырган артистларга зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Алар безнең авылның дөресен генә әйткәндә элитасы инде. Бер нинди мин әйтәм, теге Соловей разбойник сызгыра теге нидә кинода разбойниклар ела, шуның күк мин бер сызгырам, барсы да килеп итә. Зур рәхмәт. Аларга мин бар яхшылыклар гына телим. Гаилә, тормыш иптәшләре белән бергә гаиләләренең җылылыгын тоеп, бәхеттә, шатлыкта, сәламәтлектә, балаларның шатлыкларын күреп, оныкларны яратып яшәргә ясын барыбызга да. Шушы халыкка хезмәт иткән, аларның ысың күңеленнән сыккан хезмәте дип әйтим инде, ысың күңеленнән сыккан йөрәк хисләре халыкка барып җитә. Алар бәхетле булсыннар. Мин шуны телим инде. Тагын клуб мәдәният усагын сөндермәгәндә шул әле менә бик матур гына яңа ел кичәләре үтте бит инде. Зур рәхмәт сезгә. Башка бер сүзем дә юк. Яшьләрне привлекать итәргә. Кайткан студентлар ничектер катнашмыйлар? Юк, алар катнашмыйлар. Менә мин аларга әйттем, әгәр дә яңа ел кичәсендә катнашмасагыз, мин сезгә дискотека ясамыйм дидем. Ну ясыйм бит инде. Куркыттым суббота бер кеше дә юк, представьте, бер кеше дә юк. Зөлхидә апа куша эш дип, берсе дә сыкмаган. Аптырадым бу субботада. Бер кеше дә юк. Теге субботада әйткәнем, катышмасагыз дискотека ясамыйм дип. Шулай инде тормыш шулай дәвам итә. Ярый, киләсе еллар бәхетле, әйбәт булып килсен инде безгә, һәр беребезгә уңышлар барыгызга да. Иҗади уңышлар, эшегездә уңышлар, гаиләдә бәхет, тәүфыйк, мөхәббәт булсын дигән күк. Бар яхшылыклар гына инде. Рәхмәт Айрат сиңа. Менә элекке 3-нче елга видеоны карап та Зөлфәҗәнең кап-кара сәсләре инде. Чөнки быел агарып киткән тәү сәсләре. Минем теге сәсләр нык агарды да шуңа имиджны үзгәрттем мин. Имиджны үзгәрттем. Тырышабыз инде хоть как бизнес ясап булмас микән дип.
Яра, рәхмәт. Зур рәхмәт сезгә. Шундый бай интервьюлар өчен. Менә безнең монда яшь кенә кызлар гел оялалар. Телевизорны калкалар. Әйбәт.